استعيذ بالله بناغي خداي الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونتبدأ بخير وخوشي هاتن برنامه ما لسان مجارا قول قورا قرآني بهفرجيان چاوايا وام هیویدارن خدای عالمی گو روجی و ذکر عبادت متوا دوی مها پیروز دا قبول بکه و که ماسی متوا بده خاطر وی مها مبارک. بری ام دست مجاره خو بکن استخوازم وها بیجم اگر پرسه و چه ببین بخیره خوا بمساج بنویسن پشتی گو برنامه خلاص بو از برسوا پرسه و بده. بله مجاره ما ایشه ما گول سرچیل سر به هفر جیانه یعنی لسر گو تمام انسانا لسر چه بیر و باوریه بین لسر چه رنگ و زمان و نتوه بین خدا عز و جل اف دنیا ها آفران دیا اف نعمتی هانا چه کرنا حمش بو انسانی گو انسان به هفر هر کس کی لسر بیر و باوری خوا او اراده گو خدا دای وانا با آزاد سربستی پیک بینین بو اراده خوا هر کس کی جه خوی آخرت بکار بینه. یعنی وقت انسان از هر تمتین مزمان انسان به اراده خوا نجه اراداوی ندستوی دبه معناوی دمکی انسانتیاوی کما جداتیا انسانی و تمام مخلوقات دیتره تنقطنه یک جه عقلا و آد دو جه اراده فرقا انسانی و تمام مخلوقات دیتره بعقل و اراده وقت انسان بعقل خو نفکره استمد بجم وقت انسان بعقل خو سر وحی نفکره بعقل تسلیمی لسرنا بعقل خو بخاپینه به از تسلیمی دین بوم وکا ایرو گو جواکا عالم ایسام تیدیا کی وره لسرنا وی دین و بخاپینه شخو ذاتن بذهنیتا پود پرستیه بخو ناحسه بغلطی و شاشیبونه خو ناحسه و خو تسلیم و بکه او ناجوه وی استثمار بکن. یعنی جبو ایوائی هر تمز دبیجم دوی انسان بعقل خوا لسر وحی بفکره لورا وقتی گو عقل نبه دین جی چه نابه برپرسیاری جی چه نابه مسئولیت جی چه نابه جبوی ایوائی نعمتا هری مزن گو خدا عز و جل دای انسانی عقلا آد دو جبو گو وجه انسان یعنی خیره بکه و یا گناه بکه مکافات و یا جزا بستین دوی اراداوی هبه. یعنی وقتی گو بزور خیر جی مرف بکرین و گناه جی مرف بکرین تقیمت جرنینه. یعنی لورا وقتی گو انسان چه بکه یعنی دها راست او تشتی گو روژا قیامت ویجه حساب کرن انسان او کسب و عمل و خبات و برخودان و جیان و چه بیراوه او تشتی گو اراده خوا بعقل خوا بمیجه خوا کریه. لورا وقتی گو بعقلی جی بکرن نای قبول کرن و به اراده جی بزوره بکرن خیراوی جه نای جبو گو به قبول کرن دوی بعقل خوا بکه و جبو گو خیراوی جیته که حسابوی دوی اراده خوا بکه. یعنی جبوی آوائی تشتکی هری پیروزی مزن هیا مخابن عالمه اسلام سر ناسکنی اگر کی گو عالمه اسلام سر بسکنی انا ایروه عالمه دنیای نا اسلام تنوی عالمه دنیای ندوی روشا و هاده بنا چیا او جی گو بعربیت بجن الدال على شيء كفعله السبب كفعله اوه گو به سبب
ji tiştekî re çi qenc bê çi xerab bê, çi xêr bê çi guneh bê weke êgo kiriye. Êgo bibe sebeb ji tiştekî re çi qenc bê çi xerab bê weke êgo kiriye. Dibe şirîkê xêr û gunehê wî ne. Ji bo wî away evana jî bi meddê naskirin ji bo go însan bi îrada xwe û bi eqlê xwe û bi fikr û remanê xwe însan e. Xweda Azze ve Cella me teva bigerîne ji wa însanê go bi eqlê xwe li ser dînê Xweda wehya Xweda difikirên û bi îrada xwe berê xwe didine xêr û xêrata. Belê em ê li ser vê mijara hanakê weke got her car em ew dikin em ê çend heb ayeta bixwînin û dawî li gora got zemanê me têrê kir em ê li ser nerîna xwe ka em vê ayeta çawa fehm dikin bên ziman. Belê. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة ممتحنة آية 8. خدا عز وجل منعا وناك جوا كسي گوش بو دين بور شر نكرنا ونجوالاتي ودر نخسنا گو ون دوستانیه بدنوانا اون قنجیه بوا بکن و خدا عز و جل محقق حش قنجکارت که یعنی دور دا آیتا پیروز وکری جمرتینه زمان گو برا انسان بیرو باوریاوی چه بی رنگ و عرقیوی چه بی وقتی گو جبو دین شر و پفچونه به انسان را نکه و انسان جوالاته و کوشبر نکه خود تعالی منع حوالتیا وانا و منع قنجیا کرنا بوانا ناکه. اجا دوید مسئله به چاوا خدا عز و جل منع حوالتیا وانا و قنجیا بوانا ناکه وقتی گو دهنک آیت دین دا و دهنک امور دینی دا درباست به تمثیلیتا قنجیه تمثیلیتا باشیه لورا مثلا از هر جاد بجم ده دیروکا دنیای دا تو انسانا به تو پیغمبرا جه حیزیتیا وی پیغمبری ویا جه زنگینیتیا وی پیغمبری ویا جه مقامی وی پیغمبری ایمان پینانیا به چیوی ایمانانیا به دو تشتیوی براستیا وی مرحمتاوی هاج بوی اوای مادم که خدای گو عز و جلات به ببنه مینکه که باش لازم ام چا بکن ام قنجیه باشیه بوا کسی گو جیران منه گو گندیه منه گو همولاتی منه اما بس نجبیرو باوریا میا ام قنجیه باشیه خرابیه بوا بکن جبو گو ام باندور السر وا بکن ج قنجیه باشیه ما او جیورنا ببار باوریا موا ناخو اف ذهنیتا ایرو حاله حاضر گود عالما اسلام دته زانین مثلا يعني فكري قال لك كتابي ما ديني دا قال لك شيخ ملايمة دبيجين دبي برازة كتيا چالا شكفته كده ويكي تاريك الصلاة البيت شوية دبي شكفته ودبي اوي براز جبو جو البيل دوساوية تاريك الصلاة نكي دشكفته دا در نكتيا ومريا جبو جو يعني حوقاسي تارك الصلاة بيسا گناهكارا ظالما حالوه اولوه يعني براس قيمة خب مرنه آنية و قيمة خب پای دوساوي انساني تارك الصلاة نكريا حتى بدور دا غلط نوه فهمه البته كي انسانه كي گو بي از مسلمانم بیل مجنای فکر کرن يعني انسان گو مسلمان بي گرک المش بكي انسان کی گو به ول از مسلمان ایمان به اسلام آنیه و ایمان به خدا پیغمبری وی آنیه کرکا و عمل گو پیغمبری وی کریا و عمل بکی اقنج و عمل گو پیغمبری وی نکریش خرابی جی و عمل جی نکی یعنی ای چیا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام لمش کریا معلومه ای گو به مسلمان گرک او جو کویل مشکن مثلا قالناك چاندك قالكي دناف ملت دهايا عوامة دهايا غلطيك هري مظن يعني دنارن انسانه قول المجد كنو روجي دي قرو تشنا جامية ايفاجة دبروي المجا خورا ودبروي روجيا خورا
لجامية ووكي جامية جي فسادية دكنو ضروات كنو نظام چاواش كنو خلقيت خابينن اجد بمادم كي ورين اخو ام المجناكن قلبي ما يباقجة بس نا افناج عيني بچاوا اوه قول مجد كن المجاوا منعواش گناها ناكي غلطية شاشيتي كمزنا اوه قوفيجا الچعوانا بكن وجبوي اوافيجا بولا ام المجناكن قلبي ما يباقجة افجي نراستا ما قلبي كيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام باقشتر هيا قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام عبادات كير الميش كير قو حتى چوكي وي دستي ولينجي وي دور من يعني افانا شغلا خاپاندنه شغلا نراستيه گرك انساني مؤمن وك قوما عولي اني زمان فرقا انسان مخلوق ديتري عقله گرك انسان بعقله خو بفكري ها وقت قو ام بعقله خو فكرين ام بنرن قو بله هايلو ام شاشيتيتكن بله جبوي اواي گرك ام فهم بكن قو ام قنجيه بهر كسي بكن چه مسلمان به چه نمسلمان به ای مسلمان جبو گو برای میدین ام قنجيه بوا بكن و ای گو نمسلمان جي ام قنجيه بوا بكن داقنا ام باندور الوا بكن گو او جي بحسن مسلمان تي اما يعني جدين داري اما دين مي باش دين مي بيروز عمل مي باش عمل مي بيروز او جي چاوا ببن بحسن دين ما ورن تاببنا تابعي ما نخو وقتی گو مثلا يعني عملي ما نباش بي ويجا چقا ام باشي بيجن وكا گو ايرو بويا عادات تبان دوري لسر كسك ديتري ناكي وكسك ناخوازي گو ببي مسلمان يعني جبوي اي از وكريد بيجيم اوه گو دبيجين ونيارتيا كسينا مسلمان دكين ودوستاني بكسينا مسلمان را ناي داين ومحبت بكسينا مسلمان را نايكرين وقنجي بكسينا مسلمان را نايكرين اوانا نراستا اف ذهنيتك شاشة اف ذهنيتك غلطة اگر کی گو ام بخوازن ام باندور السروا كسينا مسلمان بكن گو ام ببنا صدما گو ببنا مسلمان او جي باوريه بباوريا ما بين ببنا وكما دو ام باشي وقنجي بوا بكن نخرابي ونيارتي بوا بكن مالي آياتات الدوا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أف آيات جي سورة ممتحنة دي آياتا نها خدا عز وجل أدفع آيات جيد بجد بلكي خدا تعالى منعا و جوا كسيقو الدين دا رياوة الدين دا شري ودكين وجولاته ودرتخين ودبنا آريكار جوا إنساني قو وجولاته ودرخين قوين دوستاني بوارا بكين وين هفالتي بوارا بكين لورا او هنجد بنا الظالمة هاد فردا بنرا دقا ورام خشك در كتنا ميداني يكجي چيا مشركين اوينا مؤمنين يكجي جي ظالمين معناه ونا خدا عز وجل منع مش قنجيا قنجي كرنا بمشركا ناكي امي قنجيا بمشركا كن كسينا مسلمان امي قنجيا بواكن داقنا جبوق قنجيا ما او جي باوريه بما بينن اما بتو شكلي بتو اواي فتوى كرنا قنجيه ودوستانيه وهوالتيه بوا انساني ظالم را نايكرن ويجا او ظالم چه مشرك بين و چه جي وكا ايرو گو بويا عادت بويا مودا بويا گلنك تبگه كي بگره هر کس يا كري سيدة يا خوارزي سيدة يا تورني شيخة يا تورني أولياء أما ببخشن هر تلو ملعنات الجمهة ها في غلطي جمرة فكري تين زمان دمكي لغورا دين إسلامي بهفرجيان بهر كسيرة گرك بمشاندن يعني تمام إنسانا هر کس كل سربير و باوريا خوب هفره بجين بدوستاني بهوالتي بخوشي ببختواري إلا بيكيرا او نينا فتوى بنا نينا كي او كسيقو ظلمتك يعني آية كديد جيت بجي ولا ينالوا إلا ولا ينالوا ببخشن جبوغو ام نحافظ ناينا براما ولا ينالوا
يعني نارتينين إلا الظالمة بيفا نارتينين إلا الظالمة بيفا وكا قد في آية تدجي فكري تاني زمان دبي خد تعالى منعا ودكي جوا كسي قد بو دين بورا شر دكين و واج ولاته و کوچ بردکین واج ولاته و دردخین و دبنا آریکار جوا انسانه گو واج ولاته و دردخین دوستانی محبت حوالتی و قنجیب و انسان را نایکرین بلکی وکا گو حدیثا پیروز بجید بیانی وقتی گو ودید هر جار مشهور هر کس بجید یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید انصر اخاک ظالما او مظلوما حوالتی ابرای خو بکا چه ظالم بی چه مظلوم بی صحابية پیغمبر جيت برسن عليهم السلام دبيا رسوله اري تمام مفعم كر انسان مظلوم امچنا آريكارياوي آريكاريه كن گويش بنوي ظلمش بنوي تعديش بنوي زوردستيه درخن يعني فقط امچاو حوالتيا اي ظالم كن رسوله بجيت بي ونيويج منعاوي جوي ظلمي كن يعني ون منعاوي ظلماوي كن يعني ت شانسي بچاوا مدسری دا بحثال مجی کر به چاوا مسلمان بیل مج نای تفکر کرن و دا عصر سعادت درجی نهتیا منک کولو چه نبویه هم مسلمان و هم مج نکریا يعني تشتكي نبويا لو تشتكي قول نبويا يعني عيني بفي شكل شيء ناي تفكر كرين قو إنسان مسلمان باورمند لدجي ظلمي نسكني وهفالتيا ظلمي بكي وظلمي را دنگي خدر نخي يعني معناه وينا بچاوا ام مجبورن بشتي قو مقو ام مسلمان ما باوري بإسلام آني وما إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وخدا وبيخنبر وكتابه آنين أم هكذا أم مجبوري المجد بن أم هكذا مجبوري دبن قو أم البر ظلمي نرازي بونا خو بين نظمان أما أو جواك قو ديسة بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرة قوتيا هر كسكيل قورا قوتا خو ايگو قوتا يبقه جيوري بدسته ظالمي بقري دستوي جيكي ايگو جينه و قوتاوي نبه هزاوي نبه بزمانه خو نصيحتك لي بكي منعاوي ظلمي بكي يعني ايگو او جينه او شرط درفت جيره نبن او امكان جيره نبن د قلبي خو د جي عاجز ببه د قلبي خو د جي عاجز به يعني اپكي كايرو وقته گوج ام براتيكا روجاوي جيانا انسان ما قو ام بام مسلمان وعلماء اسلامي ام بين الزمان يعني ام د چه بوزيشن دنا ام د چه حالي دنا ام د چه واقع دنا يعني مخابن يعني حالكي قو يعني جبو منفعات الدنيا جبو برجوندي الدنيا ووسائل ام حموش ظالم را سسز دمنن بدنگ دمنن وام جبر ظلم تكرن وك منطقه قو يعني المردينة بيفك مشهور هيا دبي اشرح لي بنانا متشي بسي زمانه بزمانه عربي وتركي كردي يعني اشرح لي بنانا متشي نا بچاوا بالميجي بنلمشكرن مسلمان رناي تفكر كرن متشي جيج مسلمان رناي تفكر كرن انسان مسلمان نكاري بيجي متشيا الگورا قوتاوي الگورا هزاوي بچي شكلي كار به وقته گو ظلم وحقسزي وتعداد شي بو برا الكيبه ها برا ظلم وتعدل نل مسلمان جيبه برا ابي گو ظلم وتعدل تكرين برا نا انسان جيبه بلا حيوان جيبه يعني انسان باورمند مجبور الگورا هزا خو گو لدجي ظلمه دركبه بله آياتك كذن فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير سورة الشورى آيات 15 فردجي خدا عز وجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام رد بجي دبي فلذلك فادعو واستقم راست انسانا چاوات هاتي امر کرن دعوت بكا ونبا تابع هواي انسانا وبيجم ايمان آنيا بوه كتابا گو خود تعالى عز وجل جمرة شيان ديا
و از هاتما امر کرن گو از عدالت نقبینا انسان توا بمشینم خدا رب منا و رب ويا عملي مجمرنا وعملي وجورنا تنا يارتيد نقبينا مودنينا رجا قيامته خد تعالى ومحموا لا بقرني هاني بتركيد بجين ياد بي الله بمزن دفترني درر يعني دفرد جي وكا قوتي زانين وكا قو آياتا بيروز فكريد بيجي خدا عز وجلاش پیغمبر محمد عليه الصلاة والسلام رد بيجي دبي وكا قو لتهاتي امريكرين راست وانا دعوت بكا تبليغ بكا والبي هوا ونفسا وانا نچه نبا تابعي وانا البي و پرتوكا قو مشتر شيان دي هرا وكا قرآن بكا وكا وانا نكا وببيجا بي از هاتما امريكرين قو از البي بيجا از هاتما امريكرين قو اس ایمان بوی کتاب بینم و از هاتما امرکرین گول گورا وی کتاب از عدالت نقبینا انسان دا پیک بینم و خدا عز وجل رب منا و رب ويا عمل مجمرنا عمل وجورنا تشر بفچون و نقاش نقبینا مودنینا وگرام توا رجا قیامت ببال خدا ويا خدا عز وجل و رجا قیامت هر کس کی حساب عمل مدما يعني وكا قوتي زاني جيد فردا جي فكري ديشا نرينك قد عالما إسامة دا موجودة ود ديروكا إسامة دا استثناء خارج جهاتيا عمل كرين بشتي وفاتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فردا آياتا بيروز فكري في تشتيت زمان قبل اف تشتي هانا نوليا يعني بلكي وقتي ون خواجي قلق جواجي ون اعتراض بكن اما يعني اصلا وقطعا بتو شكلي اف ذهنيتا موجودة ايرود عالما اسلام دا گوهيا دا جيانا پیغمبر دا و دا قرآن پیروز دا و نابينن اما بي وفاتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بالزماني بدرباسبونا زماني وكا ذهنيتا ايرو بچاوا عشيرتا كتخوازي زمانه بري وقتي گو مدرن دولت نبون عشير دو چون شر عشيرة تالان دكرن و ايرو دولت هانا بوجه مدرن دولت جبوگو عردنگريا ولاتي خوا هيزا خوا مزتر بكن و ببنا بتعبيرا ايرو گو مدرن دبي ببنا سوپر ناوا دنيا دا هر اوي پيك تينن دا عالم اسلام دا جي سر ناوه فتح كلتورو قد بيجين يعني لسر ناوه فتحه ولسر ناوه جهاد هاتيه كرن و تي كرن نراستا ذهنيتا كولو دا قرآن پیروز دا كسك نكاره بين زمان يعني و آيات پیروز مخوندن فكريت بيجي يعني و پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي جبوگو بزوره هنكا مسلمان بكي هنكا بين سر دين خوا جبوي آواي اصلا بتو شكريره بتو آواي شر و پفچون نكريا و آياتا پیروزی فردا فكريش مرد بينه سورة شورى آياتا 15 تفسير هنا ايرو علم ارزان بويا انترنت چه بويا اون شي كارمش خورا لبنرن لشيرو فبكن يعني جبوي آواي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي عربية حديثة نهتا بلا مببخشن دبي كي لسر ناوه me چه بيجي دبيجنگا قرآن را درباس کن اگر گو مطابقی بیجنگا قرآن بی راستا مگوتیا اگر گو نمطابقی بیجنگا قرآن بی دروا من نگوتیا اجا ایرو گلک جارا وقتی گو امد بیجن اف حدیثه هانا هنک حدیثه نا صحیح عنا ویا حدیثه نا راستانا ویا فلان حدیث نا راستا ویا فلان حدیث ضد قرآن ترسا قرآن دبی ها فلان کسو حدیث انکارت که نا انکارا حدیث انکارا دینا کسی که نکاره یعنی وقتی تا پیغمبرش دوره درخست پکی ما چه تی چواب گهدین لورا چم که خدا عز و جل دینش پیغمبر را آنیا يعني كلمات حدي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقت قلت محمد رسول الله جي درخست شخو دين شو يعني أما وقت قلت حديثي بسبتن پیغمبر انكار بكي باش قيا وقت وجد تاريخ دا ديروك دا هنك انسان دا سلدار سر ناوي حديث انسان بخا بينن باخصوص وكم مملتي كرد از هر جارد بجم تمام سوسيولوجي دنيا جي دي بجم
دنیای دنا ملتا دا وکا ملتی کرد اولدار نینا يعني گریدای بدینی خوبه يعني اما مخابن سبب گو ایرو ملتی کرد به دولتن سبب گو ایرو 5 مليون ملتی کرد هیا بلکه 200 دولتی دنیای نفوساوا بهتره دولت کواتونه دف دولت جی بردا ایرو اما بیجن دولتا گو ایرو ام دجین باکور هندک 20 مليون 30 مليون ملتی کرد هیا هی زمانه وانا قد خیاد فرمیت دا افتشته هانا حمو بچه بدینداریه که غلط بدینداریه که شاش مرازی دکن ام مسلمانين ام بريهفن وهالوية وامتا اسلامية او امتا قونينا كامتا اسلامي الكوده بابو بلا امتا اسلامي وري واف سنرينا خوراكي وآلك اسلامي درخن وزمانك اسلامي درخن بابو بوعد بي بسوز بي استم كفيلي 6 مليون كرد قو ام بحسا كرد وكردستان النكن وام بحسا آلو نكن وامش حرتشتي درباس بن يعني ایوا هر کس کی دولتا وا ہے هر کس کی آلا وا ہے هر کس کی زمانه خو حمود شتی خو پیک ترین فقط وقتی گو هات مسئله کردا ما گو والا اشتا زمانه کردا قدخه اوانا ظلم اوانا تعدیه اوانا نراستا اوانا نمسلمانتیا بها ون فلان شتی حالو تكن ويا قالك لقبه ويا قالك افتراء قالك دروات كنا سبيمدا دبي ون جدين دركتنا ويا ون بون تروريست ويا ون هالو بون ويا ون ولو بون يعني نا اوانا معنا منا چيا تمام ملت كرد دوي ديروكا در باسبويتا بدينداري هاتيه خاپاندن و ايروجي بدينداري ته خاپاندن يعني اجبوي اواي گرك ام پیشی بریا هر تشتی فهم بکن به دین چیه دین چی تخوازه دین چه امری مد که دین چیه دین اوه خود تعالی عز و جل قرآن محمد علیه الصلاة والسلام را شیان جیا محمد علیه الصلاة والسلام جی تطبیقات قرآن کریا معنا وینا تمام علماء اسلام فقه اسلام مجتهد اسلام جد بیجن دبی وکا گو مگو آنها پیغمبر گوتیا کی چه بیجل سر ناوه مد بیجنگا قرآن را درباس کن اگر مطابق به راست با اگر نه مطابق به نراست من نگوتیا تمام علماء اسلام جد بیجن ام چه بیجن کی سر ناوه مد چه بیجه دبیجنگا قرآن و سنت دا درباس کن اگر گو مطابق قرآن و سنت به راست ما گوتیا اگر نه مطابق من نگوتیا افتراء المهاتیا کرن وقتی گو ام دبیجن تدید به ها ماتش فلان کس عالم تری ماتش فلان کس عالم تری ماتش فلان کس یا حلقه مش فلان کس و بیوان کس نینه اس قرآن پیغمبر جواره شیروفت کم لگوره عقل خوزانه بونه خو از آیتا پیغمبر جواره شیروفت کم و از قالا پیغمبر جوارت کم یعنی ما قی او عالمه گوون دبیجن ما تجی عالم تری ما عالمه کی جی مستری ما قیش پیغمبر مستر بونه ده هیدی جبوی آوائی راستیا مسئله اوه گو دین اسلام قرآنا پیغمبره و حیاتا تطبیقاتا پیغمبره و کسی گو دریا واده چونه دین اسلام قرآن مینکا وینا چیا پیغمبره گو قرآن تطبیق کریا و مینکه وینا چنا مینکه گو ایگو وکا پیغمبر پی دوزا پیغمبر پی شپا پیغمبر هرن او کسی گو جوه چرچوه درکوه جوه ریه درکوه جوه ریه یعنی به چاوا پیغمبر خداش پیغمبر رد بجی ریا مستقیم لپی ریا راست گو مشانی تدایه هره پیغمبر امری ویتشتید که پیغمبر مجبوری ویتشت که گرک ام مسلمان جی حمو هر کس کی خوش خوره مجبوری چه ببینن مجبوری ریا خدا و پیغمبر باشقا ریه دیتره توننه او ریه دیتره کی چه بجه چه ریشانی مده وقتی گو مطابق ریا خدا و پیغمبر به آمنا صدقنا عمل پیلن ام داخوازی آمه اما وقتی گو نمطابق به برا سر ناوه چه به برا بچه شکلی به گوتن گرک ام قبول نکن و ام لی اعتراض بکن چما؟ چمکی ظلمه وکا گومت سریدی جی آنی زمان ارمان جا دین اسلام دتشتن یک جه گو عبادت بش خدا را بکرن
و ددو تمنع خوش ظالمي بكي تخوش ظالمي بري بكي يعني وقتی گو نعوذ بالله حاشا ما د عبادت خود شریک چکرن ریاکاری چکرو مهنک انسان کرن ور حاصل کرن شریک عبادتا خدا و القای گو امش خودت ترسن ام جنک هیزا ترسیان نعوذ بالله تقیمت باوریا مرا نما کی وقتی گو ویجا آجارا دنجی ما حواتی بظالما را کر ام ظالما را رابون و رونشتن و یا ما دنگی خود در نخست ام البر ظلمه بدنگ من ما چه قیمت باوریا مرا ما دینداریا مرا ما مسلمانتیا مرا ما يعني بله آياتها كديش أمي بخير زمان ما هر حال دار خلاص بو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بله سورة فصلت آياتا 34 تجارة قنجي وخرابي نابي وكهف و دفعه بك بقنجي يعني چب سرت دوره چاوا چه ببه چلو چه ببه ب آ قنج آ باش وقتی گوتا بقنجیه بباشیه تا معامله کر تی ببینه گو بله او انسانه گوشتر نیار بوشتر بونه دوست لورا هر کس تدید به امپاتی هر کس عقل کیوی ہے هر کس زانه بونه کیوی ہے هر مجیه کیوی ہے وقتی گو ده حقیقت ده خرابی ده فکرین اما نرتن میزاندن گوتر باشیت حقیقت فکری تقنجیت حقیقت فکری او جهنگی و جوی بریارا خرابی وگرن ببار بریارا قنجی و وشتر نیارتی نکن دوستانی بکن یعنی معناوینا اگر تبو خوازه دوستانی قزنج بکه بدست خی ده حوالش خوره زیده که ده حواله خواه کوم که ده پیش که ده بریا قنجیه نه بریا خرابیه ای وقتی گوته بمجیه نیارتیه بنا باورمن داره کر و چاوا نزیکی تا ببینیانی دویت بمجیه دوستانیه مجیه قنجیه نزیکی وانا ببه وقتی گوته بقنجی نزیکی وانا بو او جیوه بقنجی نزیکی تا بین هنگی و او قنجیاتا باشیاتا ببه باندور سر وانا گو ایمانه بباوریاتا بینن یعنی اجبوی آوائی دوی ام وینا خوشک فهم بکن نیارتی لگورا دین اسلامه جتی کسی رنینا الا ظالمارا او ظالم چه نمؤمن بین چه مسلمان بین حواله مت حرامت جامعه دل مشکل لگورا دین اسلامه وکری وکا گمت آیت پیروز دا آنی زمان نیارتی جتی کسی رنینا الا انسان ظالم را جبوی آوائی خدا عز و جل اف دنیا هانا خلقان دیا و تمام نعمت دنیا جبو برجواندی جبو گو انسان جه سود بگرن جه کار بگرن آفراندنا و انسان جه حمو به هفره ببراتیا انسانی دی تمل انسانیت دا بجیانک بختواری به هفره بجن اما او انسانی گو باوری بخوده آنی امور خدا دنفسا خدا و جواقا خدا پیک آنین و مکافاتا وانا روژا قیامت هر جنت اما او انسانی گو ویجا باوری بخدا و پیغمبر و دوزا وانا نانی و لگورا و عمل نکر و الپی و نچو و خدا و پیغمبر و انکار کرن روژا قیامت جی جزای گوانا حمد و شکر خدا نکرنا ويهرنا جهنمي او قص فكري يعني آيات وكا قم خوندي فكري دبج يعني نحو جي قو ام انسان ام مسلمان وفيجا هرنا شر بفچين ابوا انساني دي ربكن چمون ناين مسلمان نابن چمون جي ايمان ناين امي تبليغا خو بكن امي راستيا خو بيجن هاتن خير جواريا نهاتن شر جواريا يعني از فكري دبجيم از دوباره دكي
خدا عز وجل امر مدکه وقت آیت گو معانی زمان دا گو ام تمام انسانا هر کس کی سر بیر و باوریا خوا د منطقه انسانی دا د میجی انسانی دا دوی دنیا هانا دا به هفره بخوشی به بختواری بجین آنجخ هنک گو ویجا رابن ببنا مانع جوی بختواریا هارا وی بختواریا هانا خراکن و وی جرابن ورن او بلا خود مسلمان آدن چمون مسلمانن وجبوگو مسلمان بوبنا وکا گو دورنا دنیا دا ایلو جیتے کرن بریا جیهاتیا کرن جبوگو مسلمانن جبوگو باورمندن مافی و بپرچقینن و جوا قبول نکن و ریا و بگرن ها همگی مافی مسلمان درد کویگو خب بپاریزن ناخو جبوگو مسلمان هنه کدی مسلمان بکن وکا گو دیروکا اسام دا هاتیا کرن سر ناوی فتح گوجرد بیجن فتح مچو بلاد فلان دور فتح کرو ما فلان دور فتح کرو ما فلان دور فتح کر نا امنا راستا افغالاتیه افشاشیتیه اف سر ناوی اسامتی کرن اما اسام بغت حقیقتا خدا ناوی یعنی خدا عز وجل متوا بگرنه جوا کسی گو ایمان تینن وکا گو خدا و پیغمبر گوتیا و پیغمبر ایمان کریا و عمل کریا متوا بگرنه جوا انسانا حتى نجار كدن بمنة خير وخشية أمانة خدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.